Baraje kuri kwima muri aya masengesho ndakura nk'ibintu bisha fesa nge ndakura nk'umugisha mushaje. Ntabwo nazana n'umugore wanjye ngo tumare iminsi gutya twataye abana batoye umukuru afite 11 usiga abana bane mu nzu ngo hanyuma ngo mvi mucungura ngo nabwirije gusa no ngomba kuhakura umugisha urenza staff. Haleluya. Iyaduhaye umunwa iravuga, iyaduhaye amaso irareba, iyaduhaye amaboko irakora, iyaduhaye amaguru iragenda, iyaduhaye inda ija amashimwe. Kundirimbo tuzarimba nitugera mu ijuru muziko tuzarimba indirimbo 3 tuzarimba iya Mose y'umwana w'Imana n'iy'Imana izaturirimbira, ariko tuzarimba kuri izo giza byiri. None mwamaze kurimba aravango ashimwe Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi mu yari ihetse ibiroshe mu nyanja, ngo baranezerwa cyane, ngo bageze mu butayu bahura n'ingorane ikomeye yuko batangiye gukenera kurya, ngo ariko abarimo b'ibikundi babandi nza kuvuga babandi batigeze babona ubushake bw'Imana, ngo batangira gukumbura amadegede natungurusumu. Babwira Mose ati bya n'umutugareko dukumbuye tungurusumu n'amadegede yo mu Egiputa, kandi barabizikore mu butayu, none se nayakura he? Ntibayihinga. Mose arihangana akomeza kubatwara, ageze imbere ati rero dukeneye n'amazi yo kunywa. Ngo Mose abwira Imana kubita igitare ngo amazi ava. Ahangaha numvishe mu ijambo rya nangahe biravuze ngo no mu butayu Imana yacu irakora. Nayibereye icyubahiro, ibereye icyubahiro, no mu butayu Imana yacu irakora, no mu bushomeri. No mu butayu Imana yacu, no mu buzima bukoye Imana igikora. Baragenda Imana ibatungisha amana ubuzima bw'Amana. Mu gihe uravuga ngo manihi baryaga ibyo bita manihi bisobanura ngo iki n'iki. Bari batunzwe n'ibyo nabo batazi, gusa baryaga manu none ngo ikabaryohera, ngo ejo bayirya ikaryoha cyane. Ubuzima bw'Amana busobanuye ngo ni ubuzima bukurinda gupfa, ni ubuzima butasagura, ntacyo wafasha undi. Hari igihe tuba mu buzima ugasanga mu nshuti 60 ufite zose nta n'umwe ufite undi icyo yarusha. Mwese iyo murwaye murwariye iyo umwe arwaye undi ntiyamuvuza, umwe yambaye ubusa undi ntiyamwambika, kuko mwese muri mu buzima bw'Amana. Imana gusa ubukwe buraba ntibabutwerera, ni Imana. Mwene se ajya mu bitaro kwa muganga ntiwamugemurira, ni Imana. Ibyo utetse uhaha iby'uwo munsi ntiwahaha ibiraha, ni Imana. Ni ubuzima butuma nawe iyo bageze mu gihe cyo gutanga inyubako y'urusengero urareba ugasanga ntacyo wasigaranye, ni Imana. No mu gutura ni nko guhumiriza niyo yandi yasambutse ku birayi, ni Imana. Ni ubuzima butagize icyo bwishe n'icyo bugize ute bukijije. Ni ubuzima budahinduka, ni ubuzima umwana akenera inyama ukabibona ko yazikeneye ukamurinda gutembera. Abana bawe nukunda barenga urupfu kugira ngo barinde gushukura, kugira umururumba. Kubera iki? Ni Imana. Ariko turi imbere y'Imana ishobora kugutungisha n'Amana, ariko igahindura n'ubuzima bwawe, yakuvana mu buzima bw'Amana ikaguha mu
ubuzima bw'ikana. Ukamane sube mu buzima bw'amano n'ubu subaye mubwira n'icyo bimubwire icyo wici mubwire ngo niwanga ubuzima bw'amano oya muhindukirire mubwire ngo niwanga ubuzima bw'amano. Ubuzima bw'amano buguca abantu, ubuzima bw'amano butuma abantu bakwibagirwa, ubuzima bw'amano butuma iwanyu batakugenderera, ubuzima bw'amano butuma abashyitsi bacika iwawe. Ariko muri ano materaniro twanze ubuzima bw'amano mu izina ryane. Abadufatanije icyo cyifuzo batere haleluya. Ibubi reka mbabwire uziko iri mu buzima bw'amano uvugishwa abantu bagacekeranya baracekeranya da ni ukuri kwima kandi uvugishijwe n'uhoraho ariko bagacekeranya. Simana yakorera mu muntu nk'uyu ubuzima bw'ama. Salomo yaranditse aravuga ngo umukene iyo avuga ngo avuga yihonga. Kwihonga ni nuko nyine avuga yihonga. Umukene iyo avuga yihonga. Ubu buzima bw'ubukene ni bubi. Iyo hari inama, iyo uzamuye urutoki ushaka gutanga igitekerezo baravuga ngo buretse gatoya ngo tubanze uri inama ikarenda irangira nta gitekerezo utanga. Ubukene buragatsindwa n'Imana. Niba hari ikintu dukwiye kurwanya uyu munsi mureke turwanye ikintu cyitwa ubukene mu bizera Imana. Tugire ubundi buzima bushya uyu munsi wa none. Mureke turwanye imbaraga zizana ubukene. Imana iduhindura amateka tujye tuvuga Kristo ariko natuga ariko Mana. Haleluya. Ajya umuhindukirire muvuge Imana ikuvane mu buzima bw'amana. Manu nayanze, manu ni mbi, manu ni mbi, manu ni mbi. Umukene ahorana ibyifuzo bidashira. Uzi ko umukene atahubuka umuntu akamenya yuko ari umukene. Iyo bageze igihe cyo kwiyarurira afata isahani agahera ku muceri akawuzuza akageza iriya akaza kugera ku mashaza atagifite ahantu yashyira kubera ubukene, kubera inzara. Akajya ashaka gusubira inyuma amahungabanye bitakemeye. Iyo ubukene turabuvumye mu izina ryane. Nambare tukaza kurwanya umwuka n'ukuri kw'Imana. Ubukene buragatsindwa n'Imana. Ubukene buragatsindwa n'Imana. Ubukene butuma udatunga Imana ishyitse muri wowe. Ugira ibihe byiza uri mu materaniro wataha ugasanga Yesu nyir'ingabo we. Reka mbabwire nigeze njyana n'umuntu umwe umukozi w'Imana mujyana ahantu gusura umukristo. Tugezeyo turinjira, tugeze mu nzu muri salo aho twari tugiye nyine bagiye hirya mu gikari mbona umugabo atangira ararize.
telefone use utangiye gufashwa kano kanya tutaranasenga. Ararira arihanagura bagaruka ari kurira. Noneho rero kuko bari bazi ko ari umunyamuka nyine batangira kwijya ngo amen. Yo amen. Bagira ngo yagiye mu muhemu yera. Kumbi we yinjiye mu nzu yabimwenyuma. Wayinjiye muri sara arebye sara akajya yibaza n'umuntu n'umupfu mbese yarababaye abati bibaho se ko ari umuntu ugira saro gusa imeze utya. Arebye intebe, arebye dekorasiyo, arebye televiziyo ingana n'urukuta rwose, arebye amatapi, arebye ibirahuri bitandukanye, arebye ibintu n'amati ko senga Imana ndaterekera. Arabanye banano wayishwa n'umubabaro ngo ararira. Twebwe tugira ngo ari gufasha. Ubucane reka mbabwire inshuti z'umusaraba munega amatwi nuko Imana muri niba hari ikintu dukwiye guhagurukira kurwanya mu itorero ry'Imana tugahaguruka tukumve tukava hasi ni icyo cyitwa ubukene. Dusengesha umwuka iteka ariko tunakoresha ubwenge bwacu ku buryo dutsinda ikintu cyitwa iki ubukene. Barakomeza ngo bageze imbere Abisirayeli barigumura bamwe uwitwa Biramu nakorana ndatababwira Abisirayeli ariko ubundi dufite ikibazo kimwe. Ni iki gituma ubundi tuyoborwa n'akazu Mose na Aroni na Miriyamu bose bafite kuki batuyobora utatu ntabwo twamenya kuyobora. Ahangaha ubwacu nababwiye ku cyumweru iyo utaramenya igihe cyawe ugira ishyaka ririmo ubuyobe, ugira ishyaka ririmo ubugoryi ry'abadayimoni, ishyaka ry'abadayimoni. Iyo utaramenya igihe cyawe ushaka guhagarara ahantu hatakugenewe. Iyo utaramenya igihe cyawe ushaka kujya kuyobora igihe kitaragera. Iyo utaramenya igihe cyawe wumva washumba isengero. Iyo utaramenya igihe cyawe wumva bakwicaza mu myanya y'icyubahiro kuko utaramenya igihe cyawe. Aba bagabo nabo bari bataramenya igihe cyabo batera ishengero kwigumura. Vuga ati reka tujyane natwe tuyobore. Kuki bayobora bonyine natwe tuyobora? Imana ibitegura vuba yohereza urupfu rwabayeho rimwe rutazongera no kubaho. Ngo bari bahagaze ubutaka burasa bose baramanuka. Imana irongera iteranya ubutaka buratera. Ngo Mose ahantu yari ari kumwe n'Abisirayeli basigaye ngo yumva umutima uraruhutse. Hari umuntu uri muri aya materaniro ufite Imana icyizere mubwire ikintu tugiye gusengera. Hari umuntu urimo ufite Imana icyizere si ukubabesha numva ikirere cyanyingukiye numva ijuru rinyingukiye. Ndashaka abantu bari imbere y'Imana bizeye ko ishobora bingahe byose. Oya sinabu ni Imana ishobora bingahe byose. Bingahe byose. Hari ikihereyeho ikora, hari ikishingiyeho. Birayisaba inkunga, birayisaba ubwenge, ibishatse yabirema bikaba. Mutere haleluya mbabwire ikintu kimwe. Iki cyifuzo ngiye kugisengera kandi sinyigaruka. Pera mwene si kiganza. Murebe muhindukirire. Mubwirire ijambo rivuga ngo ibintu byose byakurwanya bikubuza kwinjira amasezerano. Imana niyasamura ubutaka birigite birohema byose ndakwinginze byose byohereza ikuzimu. Niba ari abantu
dufate nk'amasegonda 10 dusenge isengesho. Abantu dufate amasegonda 10 dusenge isengesho. Watuza akanwa kawe ibintu byose bikurwanya. Bwira Imana ngo ma vyasabura umutaka nabyohereza ikuzimu kandi usenge n'ubwo isengesho yinjemo kano kawe. Imana ntiyasabura umutaka ibintu abadayimoni bakurwanya, abakubuza kwinjira mu bukire, abakubuza kwaguka, abakubuza gutera imbere, uzagarame kugira ngo ubuzima busanzwe. Niba ari abanyeshuri, niba ari abakuroga, niba ari abakuvuga, kucecetse n'ibiri kugusengera. Hari umuntu maze waje kurebera we, senga wumura akanwa kawe n'iki cyakuzanye inaha. Senga mu izina rya Yesu. Tabika ohereza ikuzimu, ariko niko twakuroga. Ohereza ikuzimu ibimuku bakarande, nuji ikuzimu ibituma udakira, ibituma uhora mu burwayi. Tabika ohereza ikuzimu, ohereza ikuzimu, ohereza ikuzimu mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi mu izina rye. Ntihagire umuntu ukina, ntihagire umuntu ukina. Imana iri kumwe natwe nabyumva. Mwagize gutya mukabya vuga cyane haleluya. Komera Imana amashyi ko yumvise gusenga kwawe. Wikomera amashyi muyishimire, wikomera amashyi muyishimire. Hari ibintu Imana ifashe, hari ibintu Imana ikora mu buzima tugiye kwaguka. Haleluya. Itabwira wasigaranye ngo muri mwe ninde wumva ugifite umutwe wo kutanyumvira n'indikoma. Bose baravuga ngo turakwemera. Ndifuza ko Imana iguhagarika ku musozi abantu n'ibintu bikwemera. Kandi mugende mbabwira iki kintu unyumve, nimunyumve mbamenera ibanga rikomeye. Amavuta utemera ntakora. Iyo utemera amavuta y'umuhanuzi ntagukorera, nawe yaba azura bapfuye utamwemera nta gitangazo yakuraho. Ariko yihemera akatura ijambo ukaryakira nk'iricyawe wenyine, Imana iremeramo igitangaza. Ntabwo tuba duhagaze hano ngo tubemeze, tuba duhagaze hano kugira ngo Imana itunyuremo irengere ubuzima bwawe. Mwanyitabye ngo amen. Yavuze Imana iguhagarika ku musozi, iguhagarike ku musozi, abantu bakwemere, n'imigisha ikwemere, amahera akwemere, amazi akwemere, bizinesi zikwemere, imigabane ikwemere. Haleluya. Numva ndi mu mwuka wo gushyira abantu mu cyerekezo kizima. Uyu munsi isengesho gusengera ntabwo ari ryo kugutuza i Burundi, ntabwo ari ry'i Burundi, ntabwo ari ryo muri Afurika, ntabwo ari ryo muri Canada. Oya, aho ni hatoya. Ndashaka yuko imigabane yose igira ute ikwemera. Imigabane yose igomba kugira uterata. Mwagitabye cyane haleluya. Hari igihe tuvuga ibintu abantu bakajya ngo ni imagination. Oya, muge ndebera Zaburi 2, Zaburi ya 2, Zaburi ya 2 ku murongo w'umunani, kugira ngo abantu bumve icyerekezo ndimo, bumve icyerekezo ushaka ko winjiramo. Va mu miteto, va mu miteto. Uyu munsi numva ni mu mwuka wo kugira abadayimoni tubabaza. Handitse mu kipapa 2:8. Zaburi 2:8 haravuze ngo nsaba nzoguha amahanga, asabe umwana wawe. Amachi amahanga. Imana ivuze amachi amahanga. Ivuze Bujumbura, oya. Ivuze Kigali, ivuze Tanzania, ivuze iki?
ishambu yawe. Amen. Amen. Wanigira Impera z'isi. Wasibisane. Wasibisane. Ishambu yawe. Sibisane. Bibishanga ryane. Bibishanga ryane. Mumere ikiganza ubwo biri muri birura arabyemera. Mubwire ngo uyu munsi wa none imigabane igomba kukwemera. Ugomba kurenga Burundi, ugomba kurenga Afurika, ugomba kugera ku mipaka y'isi, ugomba kugabana amahanga. Ibiri muri amahanga byose bikwemere. Amoko y'amahera nakwemere, amoko y'imiduga nikwemere, amoko y'ubutaka nakwemere. Ndashaka umuntu nawizeye agutatanga abana zawe. Mwirebera hafi, mwirebera Imana hafi aha, mwirebera Imana hafi aha. Oya, hirya y'ibyo tubona hari ibindi Imana yapanze bihari. Ubu biroroshe ko muri mbarayeje ukuri kw'Imana muri aya masengesho ndakuramo ibintu bisha. Feza njye ndakuramo umugisha mushaje. Ntabwo nazana n'umugore wanjye ngo tumare iminsi gutya twarataye abana batoye. Umukuru afite 11 ngo nsiga abana 4 mu nzu ngo hanyuma ngo mvi Bujumbura ngo nabwirije gusa. No ngomba kuhakura umugisha urenza East Africa. Iyaduhaye umunwa iravuga, iyaduhaye amaso irareba, iyaduhaye amaboko irakora, iyaduhaye amaguru iragenda, iyaduhaye inda irya amashimwe. Mwavuze cyane haleluya. Hadi sinjiza. Amina. Vamos. Arangije arabaga ati tuye ngo bageze imbere baravuga ngo dukeneye inyama zo kurya. Dukeneye iki? Ngo Mose arebye ubwinshi bw'abantu bagenda abwira Imana ngo barashaka inyama. Imana bamugenda babwire ngo simbaho inyama y'umunsi umwe, ahubwo ndabaha inyama bazarya iminsi 30. Imana ivuga itandukanye n'ibyo batekereza. Agiye gusaba inyama z'umunsi, imwemera iminsi 30. Sinzi niba muhari ngo mpanure cyangwa ndi muhari mbiguma neze kubibwira umugore twicaranye. Kuko iyo muhanura ibintu ntubyakire ndafunika. Niba mudahari mubwire mbibikeze kubihanura madamu abari witahana i Kigali. Murahari? Murahari? Nubona umuntu mwicanye atabyumva umwihorero uzajya wihanurira, ariko nubona byumva umufashe gutegeka ibintu, umumera ikiganza umubwenge ibintu waje gusaba Imana. Imana yemeye kubikora inshuro 30. Waje ushaka iby'umunsi umwe, Imana ibikuye 30. Ibyo waje gusaba Imana ibikuye 30. Imana ivuze ukwera. Waratera haleluya. Ibikuye 30. Imana ikora, Imana yumva, Imana isubiza. Haleluya. Hari umuntu ufite ibintu yaje gusaba Imana, muhaye amasegonda 15 yo kugenda bikuba 30. Tangira wirwaneho kandi 15 ujya tubikuba 30. Amafaranga ndagusabye kuba 30. Impuzu nasabye kubya 30. Ishengero nasabye kuba 30. Amafuta nasabye kuba 30. Atuza kanwa kawe, atura Imana ibikuwe. Kema yawe kwemera 30. Kema yawe kwemera 30. Kema yawe
ngo Mose arangije Imana ibimubwira wagira gukekera aravuga ngo isi 30 turya ariko ati menye utamenye umubare w'abantu mfite ngo atangira ngo kwibwira ngo abagabo bagiye ngo bigenza ngo ni 6,000 5,000 amajana 5 reka mubwire turebera amaboko y'Imana mu bwinshi bw'ibibazo ufite ntutekereze ko uri imfubyi utazi gusoma no kwandika ko amaboko y'Imana yananirwa kuko ubutunzi burutuma ufite dogitora n'ukuri kw'Imana ngorere n'ukuri kw'iyo nimbe n'ukuri kw'Imana yampamagaye ifite ubushobozi bwaguha ubutunzi burutuma wize dogitora ifite ubushobozi bwaguha ubutunzi burutuma ufite profesora Imana ishobora byose ifite ubushobozi bwagutuza muri etaje ikomeye ifite ubushobozi bwaguha kuvuga indimi z'amahanga ifite ubushobozi bwaguha kwamamara izina ryawe rikamenyekana rigakomera n'andi mazina yo mu isi yose abizeye bagitabe ngo amen. Imana yabikora Imana irabishobora irabuzima n'abantu batanyizeye ngo kwizera barabera bivuze ntavuze ngo kuko Imana si umuntu mwibeshye si umwana w'umuntu mwibeshye ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ibiruta cyane ibyo twibwira ibyo dutekereza si umuntu wibeshye iyivuze bira ntacyo yavuze ngo ngire yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe Imana yabikora Imana yabikora ititaye ku bibazo ufite ititaye ku buzima wakuriyemo bubi ititaye kuri kandi iwanyu ititaye ku bukene bwo mu miryango ukomokamo ititaye ku bwinshi bw'abanzi bakwanga ititaye ku rwango rw'abantu bakwanga
Kumusi Imana yaremye ibishya, Kumusi Imana yakurura, Kumusi Imana yakiyerekana, Kumusi Imana yakora iby'imbaraga, Kumusi Imana yashira izina ryawe hejuru, Kumusi Imana yagutetura, yakwambara ibikomere, yaguhanagura amarira, yagukiza ubupfubyi, izina ry'Uwiteka ryakamamara. Uri mwiza, uri mwiza, ibintu bibaye kano kanya utabizi ko ari Imana ikoze. Ese Imana ibikoze, ese ko ari Imana ikoze gusuka, ese ko ari Imana ikoze manishi itabizi n'umubyeyi mwiza. Imana yabikoze n'umubyeyi, yo hari Imana ikora. Ndabizi Imana ko ari ibyo ukoze, ndabizi ko ari ibyo ukoze Mana, ndabizi ko ari ibyo ukoze kano kanya Mana turi imbere yawe, ndabizi ko hari ibintu uremye muri iri teraniro Mana, ndabizi ko hari abantu Mwami Imana uremeye ubuzima bushasha, ndabizi ko hari ubuzima bushasha uremye muri iri teraniro, ndabizi ko hari imbaraga ukoze muri iri teraniro, ndabizi ko hari ibintu usenye muri iri teraniro, ndabizi ko hari amashimwe ukizaho muri iri teraniro, ndabizi ko hari imigisha iri kutwegereje. Haleluya! Mose amaboko yanjye abaye magufi, wibagiwe yuko wavutse bari kuniga abana b'abahungu. Amaboko yanjye kagukura Mose, amaboko yanjye abaye magufi. Wibutse ko mu gihe cy'intambara amaboko yanjye yakurinze abandi bari gupfa. Mose amaboko yanjye bayibagiwe ugiye kwisita, sinagukuye ugatanga umwana muzima. Mose we, amaboko yanjye ubonye abaye magufi, sinakije kanseri abantu bakabimenya ko n'Uwiteka. Mose amaboko yanjye abaye magufi, sinakwambitse wambaye ubusa. Mose we, amaboko yanjye abaye magufi ya Mose we. Mose, Mana ni kukubaza, amaboko yawe abaye magufi mama. Rubyiruko waruka, amaboko y'Imana abaye magufi. Repentance, amaboko y'Imana abaye magufi. Amaboko y'Imana ni magufi. Vugana n'umutima wawe, vugana n'umutima wawe, vugana n'umutima wawe, vugana n'umutima wawe. Oreganya n'umutima wawe. Ibuka ahantu Imana yakunyujije, ibuka intambara zose Imana yakurwaniriye. Ndagusabye mu ndebe ndananga waje gusenga, waje kureba abantu, vugana n'Imana. Uri kurangazwa n'iki cyane ntabwo uzi icyakuzanye. Vugana n'Imana. Imana ikukubaza, amaboko y'Imana ni magufi. Vugana n'umutima wawe, amaboko y'Imana abaye magufi ku buryo Imana itakora ibyo wasanye. Vugana n'umutima wawe, vugana n'umutima wawe.
reka ndibona ijwi ry'Imana rimbarira urangara n'ibindeba ntawe nazanye ntawe natwaje umuzigo nashakaranga ariko wowe fasha umutima ukanguke wowe uzi icyo ukeneye ku Mana uragitahana wirangara n'ubona uri kurangara uzanye ko abadayimoni bakugendereye waje gukora iki mu rusengero Imana yakubaje ngo amaboko y'Imana yabaye magufi ku buryo itakora ibyo wasanye wongera usuze umutima wawe nyuma ibuka Imana mugendana ibuka Imana murwana ibuka mu gihe cy'ubukene ibuka mu gihe cy'uwakuze ibuka ubuzima wanyuzemo ibuka mu gihe cy'intambara gikomeye ibuka mu bukene bwinshi Imana ntikunde ukorwa n'isoni ibuka abanzi bahagurutse Imana ikahagarara ibuka Imana iri mu ruhande rwawe wongera wibuke Imana ikuvuganira abantu bakwiteze kugiye gukorwa n'isoni abantu bakwiteze kugiye kumwara ibuka Imana ihagoboka ibuka Mana wanjye ndagenda imyaka yose umutaye ikuzibagirwa Mana wanjye ndagenda imyaka yose umutaye ikuzibagirwa musanze amaboko y'Imana ari magufi musanze amaboko y'Imana agikora amaboko byawe aracyakora n'ababuze amaboko y'Imana musanze yarabaye magufi aracyakora muneze ibiganza haleluya muneze ibiganza tuyibwe ngo buri kimenyetso cy'uko tukimwerekana irabura ibiganza Mana reba ibiganza ni ibintu wamenya yuko ugishobora byose tura twayazamuye kuko yaduhaye Imana aya ni amabendera y'ubutsinzi tuzabona igihe tumaranye nawe wabanye natwe nibuka ugati kandi niba bidahari ubwo nyine ntiwigeze uhura nayo nutanabivuga Imana ikore aho utigeze ibona amashimwe nutagira ibyo uvuga ibone ko watobeje icyo umuhanuzi w'Imana gusa hari abantu bameze nk'abaje gutembera mu rusengero niba ntacyo yakoze wiceceke ariko niba hari ibintu Imana yakoze bivuge Imana inezezwa no kuvuga imirimo yayo Imana inezezwa no kuvuga imirimo yayo vuga imirimo y'Imana mu iteraniro mureke tuba mu ruhame rw'abahamya imirimo y'Imana twibwira ngo hari imirimo twibuka bakora hari imirimo duhamya wakoze hari imirimo duhamya wakoze gira imirimo wongere yivuge rwose yimukire turagenda tubwira Imana ngo Mwami ibihora bikoze ongera vuga iyo mirimo mubwirane iyo mirimo nibukiranye iyo mirimo nimurangiza mubwira Imana amaboko yawe arahari ku byo wakoze turagushimiye niturangiza twinjire muri pozisiyo numikire umwuka we ari kunyobora uyu munsi no gusenga reka nababwiza ukuri kw'Imana uyu munsi Imana irakora ibintu uyu munsi Imana iratwambutsa uyu munsi iraduhuza n'umugisha icyampa ukizera ntabwo ari cyo ndi kwibwira nibwo umwuka we ari kumbarira hari ibintu Imana ishaka gukora muri iri teraniro hari agashima Imana ishaka gukora hari siripurize Imana igiye gutuza abantu muri aya materaniro harimo siripurize y'Imana muri aya materaniro harimo gutungura kw'Imana mubaze
wamenyereye ibintu by'Imana none peta seya la sinima beye kota dimanda wa shetori binimo krodrena standowa pela asima melego demando na kipashi Lord jole krodre binima hitandona. I hear you, the crowns, my ground of cross upon him, Velia Zonema and the Kikia Pala, Trahama Garamanani, listen and Jaisa, 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 yeah, fire. E pransone manekita Trinjira Nduwego mubutunzi musha Trinjira Nduwego maprofesore musha Amasengesho araryoshye uno munsi ndumva udasanzwe kuri Konye tuzigaza tuyicyubahiro Mana kiti cyubahiro ni cyawe. Haleluya! Imana iravuga n'amaboko yanjye ngaraba magufi bose we. Uyu munsi ijambo ryanjye riragusomore. Mubarize Imana yavuze ryari. Oya bimubaze yumve ko yarahari. Imana nkunda gukora ibibagira reka mbabwire. Biroroshe ko nabibavugira. Yego ariko muzi icyo ijambo ryambwiye mu migani yaravuze ngo ngufite akanwa keza azatungwa n'icyo kazamuzanira. Bivuze ngo akanwa keza ukwiye gukatuza ibikiza bikaremeka mu izina ryawe. Ngo Imana ivuze ryawe ngo ijambo risore ryawe kubana ryari ku muryango we ryari ababwizi bavuga cyane ngo amen. Omoserata Imana yohereza ikira inyama numva nifite ubuhanuzi bwinshi no kwikima amen. Imana yohereza iki inyama izikuye ngo zabasanze mu mahema, zabasanze ho baba, zabasanze mu nzu, zabasanze ho batuye, zabasanze ho barara. Ntabwo aribo bagiye kuzireba ahubwo Imana yarazitegetse ziza aho bagize ute bari. Muzi ko Imana izi aho dutuye irahazi ntabwo ihazi, aho imigisha yacu iri irahazi ntabwo ihazi. Mwavuze ngo amen. Icyo nzi nuko iyo utegetse biratunga. Tegekama haleluya. Hari ukuntu bikora iyo utegetse biratunga. Sinzi nuko ubikora iyo utegetse
twiruka ni inkware. Inkware kandi nayo ibyiyumva ku buryo irihisha ikakwiyereka, wayirukaho ikiruka ikakura kukiruka kandi ifite amababa. Era batikoreka maze nkumvishe ko nanjye nzi kugira ute kwiruka. Yabona ugiye kwifata ikajyaba ni ukuri kw'Imana ushobora kwiruka ibirometero 5 icinama irabizi kwizi kwiruka. Ariko ikintu cyaryohe w'Imana izisangayo izitegeke wamere mwese itegeke business yawe, itegeke ubwenge bw'abana, itegeke inshuti zawe, itegeke abaje bikoreye, itegeke abakunzi beza bagusanga aho uri, baze bakubaririze, bakurondere, bagusanga mu rugo, uhure n'umugisha wawe mu izina rya Yesu. Ndashaka umuntu mu myakira atere haleluya. Ibitegeke twirukanye umugisha, umugisha twirukankana turawirukanye. Nuve mu buzima bwacu duhamagaye umugisha. Imana itegetse n'utwi ko numvara ko wumvishe Imana utegeke, Imana utegeke, itegeke kazi kagushake, itegeke fiyanse gushake, itegeke amaze gushake. Imana ni itegeke, itegeke ubuzima bukwitaye, itegeke abarozi baguhunge, itegeke indwara guhunge, itegeke ubukene bugende, itegeke ubukire bwitabe. Abandi ngo batere haleluya. Amgambaje kuvuga we birabaye we. Bigizute ni ukuri kw'Imana. Imana ikoze ibitangaza muri aya matera bidasubirwaho, bidacekeranywa ho. Haleluya. Tebuka mu kizicyo cyawe mbonye ikintu cy'ihembe gikubita umutwe. Mu izina ko bari Imana bashira mu buho, uko bari Imana bashobora gusoma. Utera haleluya. Uracyafite ikibazo? Ariko ndumvise nganishe ngacana mujya tucanye nandari kumubwira ariko numva bihetse n'itsinda rya Yesu. Yesu arakora, ukuri arakora, arasubiza uzakuka umutima. Yesu arakora, n'umukozi
mose twarenzaho nyine arabajyana agezeho ahananiri Imana itoranya Yosuwa mwene Nuni. Reba ngo iminsi umaze, imyaka umaze uwicaye nawe nta jambo ugira, ariko ubu noneho nawe uratora. Usaba menye wagatoye, uriya mugabo yagatoye. Singi inkunda abantu bumva vuba, mwavuze ngo amen. Amen. Ngo narivuze ngo iminsi nawe umaze utagirisha. Iyo hari ubuzima ubamo, washaka amavuta yo kwisiga ugatega ibiganza, washaka amayinite ugatega ibiganza, wajya kujya mu rubanza ugatega ibiganza, wajya kujya mu iviri ugatega ibiganza, wajya gusura umuntu ugatega ibiganza, iteka ryose ugutega ibiganza, wagira ngo uri masikini. Wakenera impuzu nshyashya ugatega ibiganza, washaka telefone nshyashya ugatega ibiganza, washaka ibirato bishyashya ugatega ibiganza. Ukibaza wowe wavukiye gutega ibiganza, ntiwarambura ibiganza nk'abana. Wagira ikibazo ngo ninde uzamfasha, ukarondera icyo uzabikugira kubikuvugira, kandi nawe usanzwe uvuga, ariko ubuzima ntibutuma wavuga ngo wumve. Wahura n'ingorane ngo usekure ndi umukene ngo nese uzamvugiramo akabyara ngo nyigira ngo bantuze bandese bande. Uriho upresent Imana, ubwo twizeye Imana dukeneye ko tugaruza bwa butware bwo bumuma bukaza muri wowe, ingorane yose nawe ukaba wakijira. Ndashaka ko twinjira mu mwanya wo kwakira ijambo ku buzima bwawe. Murari uvuge ngo amena. Banza ubwire umutima wawe ko nawe ushoboye. Banza ubibwire umutima wawe ko ushoboye, kuko ni utiyumva ko ushoboye ntabwo bikunda. Banza wiyumve, wumve ko Imana yagukoresha. Banza wiyumve ko nawe Imana yagutoranya ukagira ibyo uhagararira. Banza wiyumve ko nawe mu gisagara bakumenye kandi bakakumenya y'ibyiza ufite n'ibyiza. Banza wiyumve ko wagira umumaro muri famiye. Banza wiyumve ko wagira igihugu umumaro. Banza wiyumve ko umunyagiciro nawe banza wiyumve. Nutiyumva n'ibikuru. Kiyumva. Amaze kwiyumva? Yego. Imana ibwira Yosuwa ngo noneho nawe, noneho nawe. Mana nyumva nanjye nubwo ndi kubihanura, ndi guhanura abantu gusa, uhere kuri njyewe kuko ni uhereye ubinyuzamo. Tuvuge ngo amen. Noneho nawe imyaka maze, yego, ndondera bamfashe, ngategera ibiganza abantu, nkagirwa inama n'abantu. Noneho nawe Imana irandora nishe uku kwezi kwa munani. Uku kwezi kwa munani hinduye ubuzima, hinduye imitekerereze, hinduye imikorere. Nishiye mu itegeko ry'Imana risha. Ababyumvisha n'ibyo batere haleluya. Ongera utere haleluya. Werehe nono kageziteka ora bagereza. Amina. Amina. Yosuwa yini twagiye ngo ariko yima harimwo abantu batamwemera. Ngiye kubabwira abantu babiri, abandi babiri bonyine, abandi zabafuta. Tuvuge ngo amen. Mu buzima bwawe umuntu ushobora gutuma utambuka
Yorodani, agatuma utagira aho Imana ishaka kugera. Umuntu wa mbere mubi ni umuntu wica isezerano ry'Imana. Uwo nguwo yitwa Aka. Uyu Aka muribuka Imana itoranyose yaramubwiye ngo mu buyoboye nta mupfakazi uzabonekamo nta mfubyi, kandi nta muzarinda guhagarara imbere, uzajya unesha abantu benshi nk'unesha umuntu ngo bateye kuri ayi. Akani yenda ku byashingana akora ikosa bituma hapfa 4,000 birenga, habonekamo imfubyi n'abapfakazi. Yosuwa ajya gusenga abaza Imana ati none Uwiteka ko wambwiye ko nta mfubyi n'abapfakazi, none bakaba babigenze gute? Imana yamubwira ngo harimo uwenze ku byashingana, umuntu wica isezerano ry'Imana ku buzima bwawe, Imana imukura uruhande. Imana imwirukane mu izina rya nde. Yego undi umuntu ubana n'abantu batizera nawe ntaba yizera, Imana imugukure mu buzima. Umuntu ubana n'abantu batizera ukuntu ateye iteka ryose agenda kwereka abatsinzwe. Bare uzi gusenga rero urasenga, ubusurasenga unganya na shangazi washanze afite 12 akarinda muri imvi z'uruyenzi ataranagurana n'imoto. Urasenga koke urahanura ibigize wahanuraga nka Ntuze Rudoviko niyaje gahanura akava mu gisagara akajya mu kindi, ntibyarangije afite abagore 5. Umuntu utize ntaje kukwereka abatsinze, akoreka abatsinzwe gusa. Wajya gutangira yitaka atari kuzi kwicisha inzara ko runaka se nafite imiduga ingahe ayigize se natarana ku cyumweru gusa. Komeza wicisha inzara. Murutize abatari kuri ninjije uyara kuri tariki iminsi 20 n'umutonda mu rusengero unatanga amahera yawe bazagusubiza se. Aho wagiye gushakishwa maze utonda gusa wawe uri ninjije gusa. Umuntu utizera akwereka ko bidashoboka. Umuntu utizera Imana imugukura iruhande. Niba unamufite kuri telefone umufute ntaca amaso. Umuntu utizera mufute mu telefone uramubwira ati ngiye gusaba Imana ndashaka kuzubaka etaje ndende mu mujyi wa Bujumbura. Akavuga ati kishano rirabwira ko hita wow ni icyumba kimwe na salo warayibuse wowe ngo ugiye gusenga to ninde unisabonye basenze byakabibona cyakora wataye umutwe gusa. Umuntu utizera ni ukuri Imana imugukize akwereka kwicirimo bitazasha. Ariko nyumviriza dukeneye abantu badushigikira mu ntumbero turimo. Undi muntu Imana ikurinde vuga ngo nawe muvuge kusharaja sa muhindukira ubwami Imana ikurinde umuntu usharaja. Ni mubi we ni mubi Imana imukure. Umuntu usharaja umuntu kusharaja ajya mu Bakaturika agasanga basenga gutya, akajya mu Bayehova agasanga batemera Yesu, akajya mu Basilamu agasara gatorisha, akajya muri Islam agasanga babyina kibanzenze, akajya hano agasanga babyina gutya. Yaza hano timwebwe mubyina na nimubyine gutya. Mbese umuntu
ujarajara akwanduza imico mibi. Umuntu ujana Imana imukurinde mu izina rya nde muntu usharaje ujya kubona ukabona umunyongere mwirinde kuko uyu muntu usharaje nadusenga ariko byibuse mumenye usharaje mumwirinde cyane umuntu usharaje umuntu usharaje akandura imico ahandi akaza kwitwanduza. Kandi murekemba mbere n'ibangama abakristo mwe nimunyumve muntega amatwi sinzahorana namwe nzogenda ntari muri kunyumva nimudahama hamwe mw'itorero ry'umwuka bibabwiye ndi umukozi w'Imana ndi umwana w'isumba byose Imana yamamagaye mu ntege yombi nimutari n'ikirenge cya ngo murinde kujarajara muzapfa mutagizeho mugera. Mbibabwiye nk'uwabatanze muri aka gakiza ndabihamiha pe 75% abari hano nabatanze muri uyu murimo w'Imana nabikuriyemo mbibamo kandi mbibamo neza pe n'uyu munsi barumva ndimo nda. Tugeze mu gihe isi baye mbi, tugeze mu gihe cy'abantu bitwa ubusemebe. Abantu bashaka amazu binaba bitwa muki umuntu ashaka nko kwimuka ibitwa abakomisiyoneri munkurikirane mbame akakanda kababwiye n'umungeri ntakaza kazatuma bamaso n'ukuri kw'Imana aze kumira ko yarakaza. Tugeze mu isi yitwa iy'abarigondi rigonde murayumva se nyumve nyine no surumva yayizi ne mutayumva urumva mungera yizi. Hega amatwi n'iguhera amakuru muntega amatwi sinzi impamvu mukabizanye. Imana ashaka ngo mube maso munambe kumungere wanyu azabageziyo aca neko bijarajaza. Hadutse system mungero nyumve hadutse system yo gutunga abakomisiyoneri mu ishengero. Nkagurya simvuye mu Rwanda nkaba mfite nka babiri mu bamama nkaba mfite babiri mu rwaruka nkaba mfite babiri mu bagabo munega amatwi. Abo bakaba bashinzwe kugenda bafotora amafoto yanyu n'amazina bagakurikirana ibibazo byanyu ibyifuzo byanyu imizigo yanyu yose bagahita bayajya bayinyandikira. Nkajabuka nje mu Rwanda mu ngeri yatafite amaso akagira ngo atumiye umuntu kumba atumiye dayimoni. Ubu mungeri wanyu ndamukunda kugira ngo aguha gatatu muzaperereze. Nuba mu masengesho arenda kugira 50 iryo ntiyabiretse nta kintu abereye maso umurimo vuga ati 21 ndayasenga ariko ndabanza nsenge twazitangiye ageze mu 28 vuga ati ndayasenga yose ishisho ryanjye rikurure hatazagira ubeshya intama yanjye nkazayibaza. None se mubona asenga ngo Imana imuduka ntagira mwinshi asenga si Imana imuha ibiryo ntagira ibiryo ari gusenga kugira ngo intama Imana yamuhaye azazigezeyo hatagize itakara mu nzira. Mwini mutirinda abajarajara muragwanzira mbarahi kuri kwisumba byose. None nimwumvisha ko mfite nk'abakomisiyoneri ngafata telefone ngahagarara hano nkajya mvuga ati nyirabayazana Marita isi wowe ndi wavutse iki gihe ati utuye hano ati nyoko wanyu yaruri ati wacuruzaga ati imbega umuhanuzi nta muhanuzi uhari ni umukomisiyoneri. Mugakoma machi waje ngo profete kwa chia nini wa pari ni gondi
mwahuye n'injarajase n'abakomisiyoneri banje gutoza amakuru yawe. Kuyu madamu tumaranye 12 ubiragoye ko wamuhanura ngo yumve ko agezeyo. Yemera amavuta yanjye bajya ngo sizi n'imbaraga ngo umugore mu marane 12 acemero kuri umuhanuzi wa kweli. Sizi n'imbaraga mu bantu biyaminiya bagerageza mu kubana n'Imana, mu kurondera ubucuti bukomeye n'Imana. Mbamo ngira impano z'Imana nyinshi. Nigeze njya gusenga Imana kugira ngo menye ibibabwi. Narasenze ngo Imana ati mbwiza ukuri ko nzima iminsi maranye nawe, ko ndi inyangamugayo mu maso yawe, kwivugana nanjye unyirata. Niki gituma utama nanjye kureba kuri irambatereka nabyo nabaye n'abakomisiyoneri. Iramba rivana kwizira ku murima. Nimukomeza kubana n'injarajase reka bazakujyana ngo twabanye ngo hano umuntu barakora kuvuga akavuga nyoko na sogokuru ngo ni nimero y'indangamuntu. Sibyo ko mwayobye. Imana ivuga inomero y'indangamuntu yawe ngo bimarike. Ivuga nomero y'indangamuntu yawe. Imana ni injajwa yabuze ikintu ivuga biravuga n'izina n'indangamuntu zawe. Yabuze ikintu ivuga mwajye muragenda na mandi itekeza kwe. Mwaravuga ngo ni nomero y'indangamuntu ngo nawe utuye bikungura iki? Wari uyizi bikungura iki kubikubwira? Ni injarajase. Imana isohora injarajase mu buzima bwawe. Niba mwarasogongeye ukamenya ko Kristo agira neza, nimumwegere. Ni wabuye rizima ryazwe n'abantu. Iruka ikomeza ifuruka ku Uwiteka. Abanyu muce batere haleluya. Muhinduke ubwe ngo siba injarajase. Futa irukana injarajase zive mu buzima bwawe. Izizana imishitari ya Kristo izigenda mu izina ryande. Abumvishiye batere haleluya. Ubundi ko mwayobye umwuka kuragusama ukuye. Reka ngende ngo ndebe akurebera iki? Si ntimusangiye Yesu wamwibarije ubundi kwanza. Ko ngiye kwanuze ngo ndebe akurebera iki? Siso wamwibarije. Kadusenge ineza bwiresho bundi. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Twavuze ngo amen. Reka mubwire umuntu umwe umutware mu izina rya Yesu. N'umwe wonyine. Hindukira mwene so umugenge Imana gwe Simoni. Mwikiganza ndashoje abandi nzabavuga ni hano. Mugenge Imana gwe Simoni. Imana gwe Simoni. Umwatwa mu izina rya Yesu. Imana gwe Simoni mu izina rya Yesu. Mwakire mu izina rya Yesu. Umumaro wa Simoni. Simoni ntabwaza ugifite imbaraga. Simoni ntabwaza ukiri kurya. Ahubwo Simoni wananiwe. Ni Simoni uza Yesu amaze kugwa inshuro 3. Yikoreye umusaraba bwa mbere akaba uwa kabiri uwa gatatu. Simoni ati ntiyongera kugwa akawikorera. Simoni gutwaza umusaraba. Simoni gutwaza umuzigo. Hura na Simoni. Akira Simoni. Tera haleluya. Simoni gutwaza umusaraba. Imana iguwe Simoni. Simoni Imana imuguhe. Wongera umwaka
ngo akira Simoni, mubwire ngo akira Simoni, ugutwaza umuzigo wawe. Simoni wihangana, Simoni ugufasha, Simoni ugutaha. Tera haleluya. Simoni mubishari mwa wachema Simoni muramuchene cyane mumuchene. Imana nibo ariko Simoni ugutwaza umusaraba. Ni Simoni ushobora kugutunga udakora. Uri umushome akavuga ngo wowe ibyo kurya bya buri kwe kugeza igihe Imana iza. Uyu muntu ni mwiza. Nimukomere Imana amashyi twaje. Hanyuze umuntu gutanga abandi agatera haleluya. Fata umuntu muri kumumuhagurutse, mubwire ngo haguruka uhure na Yakobo. Mubwire ngo haguruka uhure na Yakobo. Mubwire ngo haguruka urahura na Yakobo. Mubwire muhagurutse twashoje. Mubwire ngo haguruka uhure na Yakobo. Hari mumara Yakobo murahuza. Mumara Yakobo murahuza. Yakobo ntabwo umusumaro. Yakobo akubwira ibintu bibiri. Yakobo ntakwereka umubabaro w'ikibazo uhagazeho, ahubwo akwereka ibyiza uzabona uvuye mu kibazo. Yakobo ntakwereka umubabaro w'ikibazo urimo, akwereka ibyiza uzabona uvuye mu kibazo. Akakubwira ngo ihanga kuko hahirwa uwihanganira imugerageza bingahe sho bese ariko arakubwira ngo komera shikama witinya Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Komera tuzatsindwa, Uwiteka ari imbere yawe. Aravuga ngo witinya, dore Imana iri imbere yawe, izakugenda imbere, ahataringaniye haringaniza, izamenagura inzugi z'inzu, ibihindizi bicamo kabiri. Komera shikama, tera haleluya. Muhobere umubwire ngo Imana iguhaye Simoni na Yakobo. Mubwire ngo akira Simoni ugutwaza umusaraba, akira Simoni ugutwaza umusaraba, akira na Yakobo ukubwira amagambo y'ihumure, akira. Tera haleluya. Hagarara dusenge mu izina rya Yesu. Wamwakiriye na Yakobo. Imana ikurinda abashakara, Imana ikurinda abatizera, abagucirenge barorere. Cyane abatubwira ngo nimukomeze imbere yacu ni heza. Dukeneye abaduhumuriza. Niko nabonye avuze ngo muhumubwira n'amagambo ahumuruza iki. Ndashaka ko dusenga isengesho ritarimo amarira, ritarimo amaganya, ry'amashimwe gusa. Kuri Samedi ni umunsi wo gushimira Imana. No mu Bisirayeli ngo kwa gatandatu ntabwo bakoraga, bararuhugaga bakava mu Mana. Turagushimira ibyo wakoze. Muramura dushimira Imana. Muramura dushimire. Dushimira Imana tubwire ngo turagushimiye kubw'uyu munsi uduhaye. Hari ibintu wakoze uduhaye bese nta bintu wari wumva ko Imana igomba gukora, aba ari byo uvugisha akanwa kawe. Uvuge bya bindi Imana ushaka kugira ute. Abarwanya urabirukanye, Mana abandi urabirukanye, abansebye urabirukanye. Nagushimye kubaye Simoni Mana. Simoni uzanirwaze bayitoro bayitando rapina bayashaya. La raidini ulipeni no sanemande le kotima. Le washere panira. Melo seko tani manzali gandro peni brifuro sala. I shall be the keeper on the staff. Take attack in Dinima. My cellular blood forever and I shall by the rose. Listen and chase. Mumbaraka Simani come here.
Mana turagushimiye ibitera duhaye umugisha ibitera duhezagiye ibitera duhezagiye Mwami uhezagiye ababyeyi uhezagiye abapapa uhezagiye abakobwa uhezagiye abasore uraremye Mwami uremye amashimwe tugiye gutangira kuyabona tugisohoka amatelefone yacu turabona utegetse imigisha ikatwitaba ndagushimira Yukasa Open machine nile kwandre no aitando praia Izina ryawe nijubahwe Izina ryawe nirihimbazwe Izina ryawe niritanirwe turasenze Mwami turasenze Jehova turasenze Byiringiro mu izina rya Yesu tumushimire ibyo tukoze mu izina rya Yesu Kristo amen tugihagaze ndashaka ko utera haleluya 7 izerore 7 wiyeranje zibe zizengurutse ibirere byose Samedi ya 2:8 twayisomye nimwayumvishe yavuze ngo dusaba amahanga Imana igirute ibirere byose uzi amajyepfo amajyaruguru amahihi burasirazuba iburengerazuba hagati impande zose ingendo z'ubutaka iz'ikirere iz'amazi ahantu hose usoze 7 wamaze kuherekeza ibiganza uko tugiye kuzitera zo gufiririzo 2 gatatu gukora ugenda hano inyuma bamari hano inyuma hano bari bambwiye inyuma yo mu bukerere inyuma ahantu abari utakura ugire nk'akantu k'amasengesho abari kohera nabo kuko nanjye nari nzi Imana yavuganye nanjye ndahagaze kugira Imana yampamagaye menye ko ari ukuri sinzorenga inzozi zibiri muha na ntahawa ngiye centre ville baratwega bagira ngo nukomeye nabati ntacyo sinkomeye kuko Imana iri muri jewe irakomeye Pawulo avuga ati dushobora byose n'ubuduhikiye na kare itorero ry'Imana sigi wanje ari ry'Imana nimba umurimo ngiye gukora ari uw'Imana nizogaragaza ko ariyo yanumye cyangwa atariyo yanumye ariko mu Imana inyuma y'igihe gito babandi koko birabananira kuko barabatizeye byarabananiye pe mu nyuma asanga ntashoboye barazi baje gusaba pardon baje kuntumira baje kunsaba faveur icyo nobafasha baje kunsaba ko ari icyo nobafasha haleluya ukabana n'abapastori batize n'abasezi batize zoboke cyane urugamba rukomeye cyane ubani Imana ikwiye kukurinda abatize kandi abo ahantu hose amajambo arakomeye cyane Imana ikurinda abo bantu batizera niba muri muri korale ikurinda batizera bari muri korale niba muri umukozi w'Imana ikurinda batizera abakozi b'Imana bakwama baguca intege naho wohura n'igeragezo wakubwira ko utazorivamo ntuzoshobora Imana ikurinda Imana izokurinda hamwe n'abagerageza abantu bagerageza abakomisiyoneri ni ikibazo gikomeye cyane
nico bituma hano aha nta muntu apfa kuhurira nk'uko babivuze hano havuye kure igicaniro cyavuye kure fata iminsi ijana ariko ndasenga ndira icenda guhangaha ntazimvunutse ntazi n'impemu gukoresha kandi nta bucuti byegiranira hano ubucuti ubugenzi hano apana tuzohurira hano ndaguhisonda mugo ntituzohurira ku ishengero ry'Imana urakurikirana Yesu nta bucuti agira ku bantu siba umudamu we ari seriye ntashobora kugirana ubucuti ku mwana wiwe abazi ko yamuruhije rwose ishengero ry'Imana n'igiciro si ibyo kugiranira ko ubucuti n'ubugenzi osha oya musi umwe yari umukozi w'Imana kandi by'ukuri yari umugenzi yakoreye ikosa hano ku gicaniro yitandamupira ku gicaniro agati urabeshe urananiwe ibyo uvuze si byo tukiri hano mbere y'ishengero si byo uvuze kubera ijambo ry'Imana rivuga ukuntu urayobye arababara arata umutwe aratakara inyuma yaho turasohoka tuja muri birati wanyisha ati wategerezwa gupfa aho tumupfa wewe aho ukishengero turi mu biro wotuma ari we upfa aho ukishengero ry'Imana ishengero ryavuye mu rubavu rwa Yesu ishengero ibihumbi canke amajana bapfi upfe wewe kuko wowe urakuze kandi niwe wiyishe kubera wavuze ubuyobe shariha arafukama ati pe navuga ati je ntavyo gushinga ku ishengero uri hajya nyene ndakumaramariza hajya nyene nkacanerekana ibyo uvuze ko atari byo nico bituma nta muntu umushyitsi noha ngo yigisha atabibone wahe sinzi nkawe we gusa haleluya reka rero twakire abageni abaririmbyi bashike hano tubareza igihe bigendeye abaririmbyi muririmbe gato ibyo shaka kuririmbe gato abaririmbyi ntacyo murashobora kuba hano gato mukomeze muririmbe gato tugomba gutangira Imana amashikanwa ibigira 10 nk'uko bisanzwe biri abaririmbyi baturirimbire ibigira 10 abakeneye abo Imana yahezagiye muri yigwi baduze ibiganza hejuru cyangwa ukuboko basabe envelope bashyire mu kigira 10 nk'uko bisanzwe agarare aho bari mu kibanza tubakire mu nzu y'Imana tuce dusaba n'imiryango yabaherekeje bace bahagarara aho bari tubahikaze reka tubanze dusaba abageni bahagarare aho bari dukomera amashyi umwami Yesu urabona inyuma hariho abahagarikizi ba pare na marene nabo bahagarare hanyuma n'abavyeyi babaherekeje muhagarare mu rubanza ni byiza cyane urubanza ni rwiza cyane niba udafise ishari reka ndababwire mu rubanza nimba uyu yashikiwe ejo ni wewe cyangwa n'umwana wawe rero ukwiye kunezerwa abageni nimba ata muntu yabateje ikibazo mu nzira muryoherwe je nkunda guhezagira abantu ngo mbona baryohewe pe banezerewe ariko ndizera kunezerewe reka rero mbega ishengero murahaye kaze aba bageni n'umuryango wabo mw'inzu y'Imana kugira ngo dushobore kubahezagira murabyemeye muduze ibiganza Imana ibahumugisha barabemereye ko babakiriye mu vyagire Yesu abahumugisha mwinshi cyane nizera ko ntaza gufata umwanya munini wo gusoma canke wo kubigisha mwarashoboye kuyiga ariko reka dusome amajambo y'Imana ari mu bice bibiri gusa hama tubahezagire ni umuhezagiro ndabizi imihezagiro ni itatu imihezagiro ni itatu uwa mbere nuwo wa hano rero bashingire nawe ukabemeza imbere y'Imana nuko mubandanya kuja gukora ico gikorwa ni umuhezagiro w'abakozi b'Imana mu bintu binezera cyane binezera mu gikorwa cy'Imana iki naco kiri igikorwa cyiza mu bikorwa by'Imana binezera ni uguhezagira ubukwe uzi kubona umuntu akura ari umukobwa cyangwa ari umwigeme akamara imyaka n'imyaka ateka
gukora igikorwa nk'iki umugabo agakura atemerewe anabigerageje aba bayigicibwa aba avume naho nabikora akwepa yigegeza yiruka kandi n'umutima ukamwegereza ibyaha ariko umukozi w'Imana abafatanije akaba bahaye ubushobozi n'imbere y'ababyeyi n'imbere y'igihugu n'imbere y'isi yose naho cyandakanda bibarabara bakavuga ngo njya n'umusheri wiwe ariko wiye ufata ubundi muntu utaraja hano zuraba uze uko babikubwira iki gikorwa kiranyije kiraneze Imana yatanze mu bakozi b'Imana ubu n'ubushobozi budasanzwe gufatanya abantu bagahabwa ubushobozi bwo gukora ibyo batategerezwa gukora kandi ata mutima ubacira urubanza ata mutima ubagiritse kiri ikintu kimwe mu bintu binezereza ari iki kirimo pe naho ubone kuri moto naho uboneka ugize Imana yarabira isanga nta wundi muntu naho yo bari dogiteri yize amashuri guti ibi ntabyo akora naho yo bari umunyamafaranga ameze guti ibi ntabyo akora umuntu umwe gusa Imana yasize amavuta ikamuha ubushobozi n'urupapuro twahawe n'Imana rwo gufatanya n'abantu ni Imana yonyine yabivuze iki ni ikintu kinezeza mu nzu y'Imana mu bikorwa by'Imana icya kabiri kinezera mu nzu y'Imana yakibabwiye icya kabiri kinezera mu nzu y'Imana ni ukubona umuntu nk'ani avuka iyo mu giturage avuka ahantu ashoboye gufata umukati umutsima igaburo ryera agafata umutsima akawusengera ugahinduka umubiri wa Yesu agafata ji akayisengera gahinduka amaraso ubuzima bugahinduka ijuru rikabyemera umuntu yafata ku gikombe akaba ariko aranywa ku maraso ya Yesu wa wundi yava mu ijuru wa wundi yaba igahinduka amaraso ya Yesu wayanuka mva wumva uri kuranywa amaraso ya Yesu ububasha nta wundi muntu n'umwe abyemera ashaka bene nta n'umwe turasuwe gusima nta wundi muntu ntawuhaba ku isi kiretse uwo gusa yarobanuriwe icyo Imana ikamutora ikamuha icyo kintu ntawe kurikirana mu bantu bose bitwa ko bakomeye mu isi ntawe n'abakomeye barubaha icyo kintu barubaha bakomera ku bindi mugabo iyo bageza mu guhindura amaraso n'umubiri Imana igushoboze icyo kintu kiranezera cyane reka muheza cyane nari kuvuga icya gatatu icya gatatu nzakirabwira ejo reka duhezagira baba dusome ijambo ry'Imana riri hariya mu itanguriro igice cya kabiri ku murongo waho wa 18 itanguriro ni uyu murongo wa 18 gusa niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana uburyo Imana yaremye abantu ba mbere 18 haravuga ngo uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine inge ndamuronderere umufasha bikwiranye n'iri jambo Yesu abamugisha iri jambo ryonyine sinza no gusoma mbere reka nsome n'irindi ndabihereze ko sinsubira gusoma ahandi ngiye gusoma ni mu Banyefeso 5 ku murongo waho wa 22 na 25 n'amajambo abiri yonyine 22 ku Banyefeso avuga ngo
umubano wo mu rugo rw'abakristo. 22 bagore mugambukire abagabo banyu nkuko mugambukira umwami wacu. Ni ijambo ryonyene ryo kugamburuka. Reka dusome kuri 25 ahavuga umugabo na bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akagigura. Amen. Naya majambo burya ndahejeje gushira akagigura. Iri jambo rizari ritera ubwoba, rizari imbere ubwoba. Mukunde. Reka mbanze nsubire inyuma gato. Iri jambo twasomye mu itanguriro rivuga ngo babyumvise si byiza ko uyu muntu yibana wenyine. Hari iminsi yari imaze uyu mugabo wibana wenyine, yibana wenyine. Mbere abasore n'inkumi bakwiye kuza barasororera abapasitori bakadusorora ko tubakorera ikintu cyiza. Si byiza urabona imyaka uyu mugabo amaze wenyine atemerewe kubana n'umuntu. Mugabo ubu tukaba agomba aca imbere yabo tubimwemerere tubikore tubafatanye bagende bibanire byejejwe bitunganye ari byera. Si byiza ko uyu muntu yibana wenyine. Usomye hariya igihe Imana yari kirashingira iki gikorwa kiragikora ngo ibanza kugenda mu nka, mu nzovu, mu bikoko byose ishakamo umuntu yose bakwiranye n'umuntu irabura atamage. Ubu aragenda imurondera mu bikoko byose by'ibinyabwenge biguruka ibyo mu mafi byowe byose biraraba ubu bikwiranye iburamwo umuntu. Hepfo gato ngo ica iramusinziriza naho nibuzemwe umuntu imukuramo urubavu. Urwo rubavu rukirushushanyamwo Francine. Urubavu urazi marike mukure kuwo musegetera muvugane neza umusegetera mubonana neza umusegetera. Iravuga ngo imukuramo urubavu, iravuga ngo akanakara ko mu mara na magufa yo mu magufa n'akana imukuramo ngo ikimwita umufasha. Yamukuzanira umwita umufasha aje kumufasha awufise ibintu Francine uje gufasha Mariko ari ibintu atarashoboye nawe nyene aritagiye kugufasha utarushoboye imwita umufasha. Nico gituma tugeze hariya mu Banyefeso wewe wahawe ijambo rimwe gusa. Iyo jambo rivuga ngo kugirane kumukunda nuko ngo Kristo yakunze ishengero akongera kanagirura. Ijambo ryangiza ari intego n'abakobwa mwe mwabadamu muza kuvuga amajambo y'umuntu wa gusa muhereza ngaho uvuga ndagukunda. Wabura igitenge bikaba bihindutse, wabura rasiyo bikaba bihindutse, wabura impunzi kirato kimwe bikaba bihindutse, wamutelefone kuri telefone ukamubura bikaba bihindutse. Kandi wavuze Yesu avuze ngo mukunde nkuko Yesu ngo yakunze ishengero akagira akakigura. Umukunde umugabo wawe nkuko Yesu yakunze ishengero akanapfa. Mukabatanu gato biba bihindutse. Bashingirana ku wa mbere ku wa gatandatu divorce. Kinavyamavyaba. Sino kubwizanya ukuri. Bibaba bakundana. Haba ibintu by'abakomisiyoneri. Haba ibintu by'abakomisiyoneri akaba aricyo bakora abakomisiyoneri bakabahuza. Ubundi si umukomisiyoneri kwa kwereka ibitari buyiwe. Umukomisiyoneri akazi kiwe no kukurangira ibitari buyiwe. Umukomisiyoneri akwereka ibyiwe. Akwereka parasera y'abantu, akwereka inzu y'abantu, akwereka imodoka y'abantu. Ikintu cyose wewe akwereka ibyo gusa akaba avuye.
abashaka amayera abavuye abantu rero bahujwe n'abakomisiyoneri mu kanya gato umukomisiyoneri kandi arataka inzu utarayibona ukibaza ngo ni igitangaza akayikubwira ingene wayinjiramo ugatangara akakubwira ibyiza by'iyo nzu akakubwira ubwiza bw'iyo modoka akakubwira ubwiza bw'ibintu bitandukanye uri kurabyumva ukagenda wibaza ati ndafashijwe wahagera bikabucana n'abakomisiyoneri benshi rero bahurira muri ubwo bukomisiyoneri bahuzwa n'abakomisiyoneri bigaca bicangana inyuma umukomisiyoneri yivuyemo acakubwira ati urigwariza jewe hanje nahejeje icyo narondera cyane ariko nibaza mariko naho ntarahashika hamwe na Francine nizera ko mwebwe ata bintu by'ubukomisiyoneri byabereyemo arabyase ko Imana ishimwe rero jewe munda gutanga urugero kuri madamu wanje vraiment ndamukunda kandi naramukunze kugera ku rugero nawe nabibona ataba komisiyoneri ko twagiye mu bihe iyo haza kubamo abakomisiyoneri madamu ntitwari kugumana kwera ariko madamu naramukunze ataba komisiyoneri kandi jewe namukundiye madamu yakoreye amakosa menshi cyane mugabo nanjye ndamukundira ikintu kimwe gusa nawe yakoreye amakosa menshi naguma nibuka kimwe yakoreye cyiza akazi ka shetani bisigura none bafashe batatu bane batanu baricanye bakabajana hariya akazi ko kwica karabandana kaba gahagaze rero shetani acavuga ati igihugu kirampombera kimfungiye abantu bari ku kazi kandi nategerezwa kuguma bajya babandanya bakora mu bintu rero shetani acagwanya mu gihugu bitandukanye nuko igihugu cyamufungiye abakozi bariko barakora shetani dukwiye gusengera igihugu cyane tuvuga ibintu byinshi cyane icya gatatu gituma shetani abantu yanga cyane ni ishengero rivuga Yesu ishengero rihindura abantu rikabakura kwa shetani rikabazana mu bugingo ishengero ry'Imana n'abakozi b'Imana abo bagwanya shetani mu rwego rukomeye rero nicyo gituma ari ibintu dukwiye gukora byo gusengera ibyo bintu byose Imana ishimwe cyane reka rero tubahezagire mwigendere tutanatevye reka mpere wavuze ko utegerezwa kumukunda nta kindi kintu kizotuma avyibuha anezerwa ni uko umukunda ntumuturubike ukamwambika ukamusiga utuvuta ukamugura utuvuta ukamukorera ibintu byose turetse jewe mu bintu sheri wanje atombora n'ibintu by'amavuta kuva nabaha amavuta sinshobora kuyamugurira arayigurira kuko nanjye amavuta sindayakunda jewe sinisiga arabizi kuva tubonana yasanze mwisiga je hari ibintu bitaba ku bintu bibiri jewe sinisiga kandi sinoga isabune vraiment je noga amazi mu buzima bwanjye bwose n'amazi gusa isabune ndayikaraba gusa mugabo sindayoga yego isabune mbere ndanayisize umenga ndiko ndishira ko ubuhoma sindabizi amavuta n'isabune nuko nubwo buzima isabune duhurira mu ntoki sinoga isabune sinisiga amavuta imyaka yose maze none mubona singoma ndi mwiza Haleluya. Chefo nasa neza nabo mafise amavuta rero sheri arabizi rero ariko wewe uzoyamugurire kumbe nawe ushobora kuyisiga je nayo nisiga ariko uzomukorera utuntu twose sheri rero narayimubwira ibintu nabyo nshoboye uzovyirondera uzovyigurira ivyo nta kibazo kandi akoresheje amahera namuhaye kuri amavuta muri biki nta kibazo ndabibonamo amavuta yiwe duhura kugure iyo amoze ku mubiri cyane yayisize nta amavuta nkora ko none bandiko ndamubwira kuri kurangena ibi bintu numva ari ibintu binkora amavuta niyambenda musengera yisize amavuta hano mbona umwenga yobanza kwiyoga ibyo bintu bikamuvaka sawa rero reka niwe bamwikundi ntabakomisiyoneri nawe uramukunda utegekanya kumukunda igihe kingana urupfu canke gushika Yesu agarutse
Ashi mu bihe bigoye, mu bihe by'amageragezwa, mu bihe ubuzima abantu bazamuba mu bihe baba mu bihe bigoye. Ntuze wibaze ngo ukungene mushajije ukumubona fresheri zimeze ukubire zohoruka, ariko kandi bishobora no guhoruka. Ariko hari intambara umuntu acamo, uzokora iki ariko? Zihangana. Yo. Uzavyihangana. Hakujya mwihangana. Ucu usenga. Ukomera amashyi umwami neza. Bakundana amezi bakongerana, imyaka 2 bakongeza, ngo niyamera ukunze umwongeza umwaka, amezi 2. Wewe nawe utegekanya kuzomukunda ibihe bingana iki? Uzomukunda gushika gupfa cyangwa gushika yesagarutse. Kweli mu bihe bigoye, mu mageragezwa, mu ntambara, naho shetani azobatera, utegekanya gukora iki? Uzosenga nongere wihangane. Ukomera amashyi umwami. Abantu babivuga ariko byogenda kuko shetani we arahari ntazobura kuza, ariko ibi bintu turiko turavuga yaba ariko twabishira mu bikorwa, Imana ibashobotse kubishira mu bikorwa. Imana nishimwe cyane. Jewe mbere muvuze ayo majambo bikaba bivuye mu mutima, nta n'impamvu n'imwe z'uko dusubira kubabaza ibintu, kuko ivyo nyene biba bihagije. Ivyo biba bihagije, nta n'ikindi mba nkeneye kiba kirico. Muzane n'impeta mbere tubambike mwigendere, nakarumwanya uriko uragenda mwinywera amafanta, babafotore mwitaye, abafotore mwitaye. Amafoto yose yabayeho bayabafotore, amasoga yose abavuga batabatera diyabete muyane, muce mwitahira. Ubakorako mumva bari mumbwire abira ati pasiteri yaduhaye uruhusha, nijewe nabahaye urusha ufatikanije na leta yabashingiye n'abavyeyi babahaye, turemeye pe ko munezero. Akani munezere kweli, abavyeyi ni munezere cyane. Reka sengere izi mpeta ni isezerano, urabona zirafatanye hose na bamye kuko zakozwe n'abantu, ariko hera umwami hezagiriza impeta zihumanuke, hanyumuhereza zibe mu mugisha. Umuntu niyarabitse impeta aze yibuka ijambo yavugiye imbere y'ishengero, kuko ari ikimenyetso kidahinduka cyo kudahemukirana. Urakoze kuzihumanuye, nanjye mu bushobozi nahawe n'igihugu n'Imana, hezagiriza impeta ndazihumanura mu izina rya Yesu. Mushire kw'icyo kimenyetso ariko Jewe Bigirimana Mark ndambitse impeta umugore wanje Nduwimana Francine, ni ikimenyetso cy'uko ntazigera ndamuhemukira cyangwa ngo ndamuhebe. natwe turicabona cyo kubishingira intare. Hama Francine nawe bikora, wumve ko tubwira n'ibyo yavuze cyangwa birenze. Nduwimana Francine ndambitse impeta umugabo wanje Bigirimana Mark, ikimenyetso cyo kutazigera ndamuhemukira. No wawe kweli arasize ko ikimenyetso kitabanguka. Aho nanjye sindabatevya, reka ndabafatanya nuko nye abe urazi amazi bayasize mwifu ntusobanura. Ari umuntu arakura amazi mwifu rwanda yashirwa amenye aramenana, aho ifu n'amazi kaba kabara. Ubushobozi Imana yampaye n'ubushobozi nahawe n'igihugu n'Imana yanyizeye ikantoranya ikaba ububasha n'ubushobozi imbere y'ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu, n'imbere y'abakozi b'Imana, n'imbere y'umuryango. Ndafatanije ariko na Francine uhereye isaha babaye umwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ico dufatanije ntihagire uzogifatanura. Umuserukizi w'Imana mw'iki kibanza yasize aha, ndabafatanije uhereye isaha babaye umwe mu izina rya Yesu. Amen. Mufukame ndabasengera. Isaha ndabasabiye mubahe kwizerana, mubahe
gucangamo, ubarinde gucika intege, ubarinde kudendebukirwa, ubarinde kumva amajwi y'abantu, ubarinde kumva ivyo bababwira ngo mama yambwiye ibi, papa yambwiye, abo tuvukana yambwiye. Mana ndabasengeye igihe cyose bazohura naco baze barereke ijuru abarinyo ribagaburira mu ntambara bazohurayo. Mana baze barangamize mu ijuru, babone kugira neza kw'Imana, bamugisha mu bifatika, bamugisha mu buryo bw'imwemu, ubahe kuramba, ubarinde gupfa bakenyutse, ndanse divorce cyane urupfu rwagiturumbuka. Ndabasengeye wese baze basazane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko murakoze, reka batuze muze musinya no kuri diplome yanyu cyangwa certificat de mariage, mushike hano muvyemeze imbere y'ishengero n'imbere y'Imana, hanyuma tubahe urupapuro rwanyu rw'umutsindo. Sinya imbere y'izina rya wa Mariko. Basinya neza cyane rwose. Reka dusabe abahagarikizi Pierre vyemere ko babibonye. Ego kweli. Kera nibaza kubyo bitarinda kubaho ubwo kubera abantu bagiye bagorana acazi cyanditse. Marene nawe aravyemeye. Ego Imana ishimwe. Ego reka ndabona Augustin z'umutima n'icyabona hamwe na Kanyange Jamini baze basinye hano nk'ibyabona babibonye. Ivyo n'ibyabona by'ishengero bisinye nk'ibyabona by'ishengero. Reka nereke umukono ko byabaye ndabibona kandi akaba ari jena nabikoze. Imana ishimwe cyane. Reka ndayibahe sheri nzanira ikashi yanjye hajya mu modoka ndayishyire ko nayizanye yizane ndayibashirire ko ariko uramugura murayereka ishengera aho murayironse. Reka musabe hano mu gitabo cy'ishengero naco muze mutusinyire hano tubareke mugende. Turabashimiye kandi naje ku mwanya mwiza cyane. Turabashimiye ko mwakurikije umwanya mwiza cyane. Sawa Marene nawe reka bambe umugeni badusinyire hano mu gitabo cy'ishengero nk'abakristo bo muri repentance ko mutazotuma amaza. Reka tubasinye hano. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Sawa heza nyine. Okay. Sawa sawa. Muhezagiwe na data wa twese. Dukomere amashyi umwami Yesu. Nuko hanyuma turarangije nanjye ndasinya mu gitabo. Nuko Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Twara urupapuro umuntu abakora inimero murazifise muce mu mpamagara. Dukomere amashyi umwami Yesu. Reka tumusubira no kwicara ubu kabaye cyamurangurura cyamurangurura kwe duhaguruke tubyaguruke hanyuma bashonye. Murashobora